Omushabiro gw'omugyenzi Enoch Mugabi kwebemberwa omureberezi aba West Buganda the Right Reverend Henry Katumba Tamale kandi ogu ahigire abeikiriza ogwongera amaani omu kwikiriza kwabo gubarekeraho kuguma nibeereza abantu baheza kuruga omu magara g'ensi jjajjaawo Seforoza omundabira kakati afudde akulabira fedda yabaffe lwaki otumira eyafedda muringo nugwo gumwe Right Reverend Henry Katumba agumize abazaire b'omugyenzi Enoch arikubahamuza ngu nobu yakuba arigira omu magara g'ensi atakazaire girukumuzibira kuza omu iguru ngana ye bw'ataazaala abaana naye nga bwe yafa yakebamu b'embafu ate n'asuukira naffe with or without children bwe tulifa tugenda kusuukira atyo niko kwehanangiriza abazaire okufayo munonga kurebeka ngu bakuriza abaana baabo omu mitwe y'okutiina Ruhanga oba abaana weebali oba tewaliiwo nga mwagati wa mufumbo obufumbo weebuli so lwebatakujogajogera lwebatakukijjanya ebifaanana bwe bityo please omugyenzi Enoch Mugabi akafeera omuri Dubai bwanyuma y'okutunga butandu ya motoka ogu aferire aha myaka 24 y'obukuru konka ahahikire kuziikwa abaire aherize esande ibiri zoona arigira omu magara g'ensi omukoro nigwo gumwe gwetabirwemu chairperson w'entebe ya kataano aba district ya Rwengo omwami Ibrahim Kitata kandi ogu ayihanangirize abebembezi obutabagabaganisa abantu mu nganda engeri okubeeramu abaana n'ebyala naye maama tayawula yayaniriza buli omu kubanga babeera baana be obeere wali gye baita ku strategic level kati oyooze omwana ze mwanirize toyawula mu baana n'ebyana muringo nugwo gumwe ry'omujwekyerwa w'omwebembezi w'ihanga omu district ya Rwengo Ime Katera Tuyabagyenyi ashoboreire ku district hamwe n'abebembezi ba district babaire baine amatsiko maingi omu mugyenzi Enoch naye yafudde accident kakati oyo bwe tubadde tusuubira tiyagenda kususitaininga kumaintaininga obugaga bwa Kefasi naye Katonda yamutute abazaire b'omwana ogu bebembeirwe Kefasi Mugabi bashoboreire ko omwana waabo abaire ari omuntu orikutiina Ruhanga kandi basiima n'ekanisa ahabw'okukora omurimo gw'amaani omu kumushendekyereza naye kigenda okutugumya yemmwe kata Bishop njagala nsooke neebaza ekkanisa eyange ya Church of Uganda nti bwe twagwako ekizibu kino be baatutuukirira makuru aga gashakwa Bashir Karima abwa Sky TV ya Genshonga mu Rwengo.